Ba ye hana. Iya ke me kan ta chicha. Memo ba la ba we. Masi shami. Yo pu ya pe. Ha ka yo pu chi. Come on. Nlu na gan shami. Kala lo ma ga yo. Ha. Wo pa. Ulu yo pu yo. Ba po me na ga shawe. Unele shamo nchane na. Aí que é? Govan. Não vai tá. Jesus is Lord. Yo twa ke bume onyo aye te fa me ke bume ulu emi na hanga. Ukenge mo jinjin ya fa we kinyi kwase mo. Ukenge mo kra ho gura she ona te so kyawi kwase obume mbiara. On fa ti wona kwara agogo. Alukora mo yin ya wo we la ya. Do ye. Mo fa ti wona bume ke kwa kira wo. Are you serious? Dem no kwa. Mo do an hi yesha. Tasha me. Do an hi yesha, do an yesha. Do again. I'm nigga. Mama. Do it someone. I don't buy. Ukulato. I don't buy. Ma. Do it nice one. Tomanya. What's that? Kai buy ya. Bega guma. Ma kwa guma nigga na kunya wa. Nigga si. Where nigga? Where does it know come on? On where does it know? Kwa wasemu chukune. Where they were cold. Nguna hayo. De wana luwe ya pekwa ne meluga. Nguna mume na chawono. Kai. Ngonde. Kwangwa hambasega. Kai. Onja yosi. Mommy. Kai. Yosu. Kai kama hensha chane gina. Yosu wandu. Kama hensha chane gina kama washima. Bakan fati ogamba ya. Kai. Mami na washima ga waju kuta za shima sese ndenge ha de ga kwa mbasa ga sibe shi ha de kwa mo kana mo basega ta wongo ya sika ndenge la gina. De yosu. Umaji. Nde. Ando kare hama kwa watu kana ndio. Ndio ba. I am moving too much. Sume. Ndeni na. Remember ya. Ndeni na. Nike maga. Kanyi kwa ito. Nibu aka. Azamu yo pishi. Hamva ha. Show mo ba te jana. Muta kula ka. Jesus. Yani ka yo ngon. Hamva show mo ba te un. Muta kula ka agbenla. Jesus is Lord. Yana ki yo yawan. Ma yo twanwe yana ki yo nomo. Nomo ma yana velem he. Ma bakra nguga. Na ugwo wangba na oso ten yana. Na kushi ono jepa. Sakeke mo oroku anega. Are you serious? Sakeke foku aseko wan gba wan fe mu me epo wan gba wan ga. Seko wan gba wan ga. Wo orun ko mu ehi yanega. Se chu yaneke yo wan gon. Ta ko mso la me la mi. Ham so ten u hegen. Manda kuleta yo wa. Jesus. Arwe. So wente yanega yo. Ko yange morora.
we kwa shami gayam nane ayanga ha Jesus is Lord. Mama, I the nigga one. wadzan yo kilian ne pishi. Onko va hen ka wone. Yaun lan kwa ba we. Maru ewo e ton sha kwala yo. Ka kwala na bunde mte o ya ne na ha kanyi kwa yaun ku lan ba we. I the nigga deco yo twan. Va yo twan. Na mo kule movana. Ba yi na onga. Mana deco yo twan. Oye ka ore we kwa o Anga wa de nege pino kwa ha ke ko moza to muhungu ana ko ba pino kwa ko yanga ngolula o kana ku ga semba wo he te wa se ali ke klangu ga sa ku na wo sa ka o se ngwa ki o kwa chimi na ha ma o so no wo se ga na ha ke shami ga o se ko on ko ba o lo he la Ando humba. mama Ashe ba ora veneme. Ne na yo twan. Ba yen tete he ke yo twan gwa ko le nega. shami to o Dene. ngwa Na mo ne se wane yo yangi ya ba kwandisha. Siza yane se kombota. Sina kongo sinongo se enwe yi. Ayira pa ba tu ne kama krata ne nega. Ashami. Wase da to aka ni kitchen. To amba bia. on nege no go se ya ke mo so ya ke ti ga Wase o fa Kemana yo orang tahun lebih kalau mama Jesus is Lord. Doctor Pandey. Who is Since you want to be very, very critical. You rush one around here, baby, as it was zero power. With a nenga ma examination and diagnosis here. Case line is very, very critical and crucial. She, I put it on national free guy. Like I said, I call one. See, one test question examination, she discovers it. One and 1 hours. Ma also one ini ngawi hanjaga mfagashini fagao ba ini ngawa la hanjaga osa ni kokini osa zamu yugo ini za ya so next time da pevungo Jesu pevungo uninga na wangu muhoko pe osa pebo ibo la mo pina so it's just my aspiration do we want akaka bua ado kan ga san na ma agba basi don ha kwala gaya
abahinyi kwa ho tuwela kisi charge ya ka 200,000 gudiro Jesus ba ilui ka ko ka emergency na ya una si deposit at least 125,000 si hi tuwe si zave yam chimi si yama kai ba si to mamela si hi tuwe si zave sha wana na wa ma se balance si kwalo wa ma si shina gaya ala gani ne 72 hours na task call wana Jesus nyiri mi oro ya va mo ro na ha no mo hinga ha kwa free achushi musha wewe sile so ena tajo fati Jesus is Lord over ya mo wa wewe boy so Mãe, volta. Eu sou bicho. Já com a mona. Bagua nem chaya. Não há nhare leganda. Na o alumoyo. Mo hira ele mo wanga tuwe. Na mantuwe manda kenyare kiwa 200,000. Na manveni. Mavano. Uga ente wanga na haya. Wanga. Alwe gwa tumu. Okay, madam. What a Kenya, what a Kenya, I will advise you. Could I Kenya free at you? Here's the one I cut between them. Manigano will mean the next 72 hours. I am not. I'll be here 2 hours as soon as possible. We'll call her. Oh, don't know what's in. I just mom and so good. I wasn't watching. Now, so I nearly killed Okay, so thank you very much. Next. Ashebe. Ubashimo. Watemane. Simagi, Simiga. Kanyere. Wasa. Asaga. Mata kanyere ba ufendo tumaba. Kwa na ala gapa. Otu baka mo Momo va tu butelu hwa. Apa wala. Kina haven duwe. Mveshina gwa mama va waloye. Ashebe. Na sha o yanga suone ya. Uzaya ya uhesha minena. I am too much. O yasu oyi. O yanga silama. Ango oku yama na tembane lo haga. Amokwa moshi na mi o mamega. Jesus is Lord. Yo twa. Monda va nguvolo ngwetsa yo. Uwa sha yo chi. Ya ku gwe. Nguvolo ndi kwa wo. Ku yaba molave. Halu kwa Mama roko wa union wa. Bongo vole ko yaba namo. Na ka pe ku wena na. Kasimbo njane womba bekasha. Bo yaba na be chiru kulembe kwa Manalu ekina hala mo. Hashebe kwa soyo. Ufatoga. Uwe na hala ufatoga kwa hondo nsusha nara. Muna na nyare mitasha yo chira. Mina na apabe wa una kwega. Na luwa nyare yo. Mika mira wa ndungwe. Bomo shi yawo zanzo over here mo mo ba no nyare. Enda. Ya duwe se yen. Dona kwa yen luwa yima da no nyare. Yen. Luwa nyare yo. No nyare. Yana pa wa shin yo chi awa. Yana pa wa shin yo chi awa. Ashebe kwa soyo. Ma wana ndenya ayoti nyane na bo hingi bele na abokiwa. Kai. Na bokiwa. Uwe sound one day.
Bakwa ten yo ven veshina we. Otu eke monta dubudelu hwa apa wala. Kana ave mo veshina we men. Walu mo ya boki wan. Mo kere menjo dubudelu hwala. Na wele njande ramba ema. Zumu mesunda yo. Mte mwa no nyale kilo vehe. Na una nyale kila. Mda na yochi. Na mana ye want to it. O nenga boki wojira. Boki wa. Uva hena mo hashi akoi bo. Uva hena mo jani ngo didoga. Mo kpangu eza yo. Wa wanyi da moshi maklata vake school fees. Umebe una ye na shugana na da vaya kondo na klato za maklanta ga. Na akuma nongo shuna ye njene. Na nyale yake akuma mawega boki wa. Na nyale kile kya akuma mawega boki wa. Jesus is Lord. Na. Mfama wanu wa yo chine kwa ke wanwo. Wawa uwo. Na mone nyale kila dito. Manze ame otwe ma e wala tuwe. Na mama batuwa na mia. Mano. Mama se yame wa wola. Akondologa. Waki wonega molu hena. Angu wa yoke dido baga. Kuma nao njo hingi oyongo na. Na nyale yake akuma mawega. Ba. Bindo gene ngu. Da hungwa waga bevana. Mzana heboki wa mugene. Waola kombo. Jesus. Wanenge kwa tsembele ya. Nanga ningala chikbehen shokba. Jesus. Shi najiji mika wangbanu nomo. Yo tuwa matambo wae. Una. Na dia kangara ono. Aye. Aye. Boki wa. Gwen bashina we ka lu ono na. Mo yanu nomo yo twa atambe wa e. Mo fama bashina we ka how wa to wo ono na gaboki wa. Elu na ya de. Ba on don su shanala. Una na nyare. Wana pega sa. Mi ye mami. Meda be ya yochi. Na wachi. Luwa nyare yo. Shunde ga onda gata wa hena mo. Eje mo onda na no nyare ga. Ti uwa so onda na kena gwa kwa ga hingi yongo. Eje onda na no nyare ditoga. Yenda kola onda no nyare. Ondo na. Za da kola onda no nyare. Igba panve. Oyopo. Pandena. We sound ma wen do e. Aza shin won shin. And igba kwa zan yo. Unenga mo. Mbe shina we ege na hai. Anye kwa se wan. Ba shami. Wa mu vesen. Wo yira ni awon nengela. Vi won yo tembele ti do. Na hasimba sha yochi. Ma otue kai mon va dubudelu hwa. Apa wane. Ma wukbo nenge no makala lugayo. Kina have kane. Mve nchoshina we. Me na dubudelu hwa. Seba ka ha jande. Na tumu msundayo. Ma mva nyare kila. Mva no. Na akukwa luve. Unenga moshina we. Hege anya pa oyaje. Ai kwa se wan. Msu dubu delu wa tse ke kwa ga gbiri. Ame fachi ona we. Jesus is Lord. Pa kwa gama van hashi. Ngwa tege yanu mana be. Jesus. Shi wan kutara buti. Na ma kwa shunka zai do ya. Wa ke mo kerun kwase. Na wo kwase o ma ba yo ora. Me no adubu de wo ambala. Abi biri. Kwa bi shami da won ma hide ya mo kende wa kwase la. Me na wa kwase. Jesus. Wo? Iga. Wema no mo. Kabe ya nilu jene. Nilu mba boki. Hege no mo kare shayo. Kwa betele mo.
Van na we ka wan mo ma ko no ko sha via one ka wana mo no voto dubu de wa una mo gama wa mo no ve wa wo yete na boki na ka boki o mimi pa Yero mimi ka Yero mimi ya ga lu mimi amoro wele na hanga boki wala ka boki o mimi ka boki yo va no mala ka buba kwa ka boki o mimi ka wa yo senga demo alo hu wasika na de hono su shanara una na nyale kira na mi ye je yo chimeda kure na lu anyale yo Irete manya bodo ga pangu mo kwa shamia uda kwa hela oyo ma wa lo ke do wa hai tu ma ve ya ke mo ro wa kwa hela yo ke wa lo ke ta la buto na ni no wa kwa hela yo bodo ga pangu usika shame ko na za do ala ga dubu de yu kwa la ba kuma pata kinyi gbenda alo si zuwa ha gbeda ne ya dubu de yu kwa la de yu kwa lo dubu de yu kwa ba kwata ba shi ko gan ba shi na ba kinyi gbenda mo ma we se ba yo la se na se Jesus is Lord. ha igba ogu bimo o papa ogu bimo o jiri people will na kase ba hura yo la wala te na mo kwaso yopu ufachoga moyo ufachoga mo ma we ti gba yo la se na se ti gba yo la se na se ko we yo ton no mo ku ye jana yo ko no ma pe na mo ma we ti gba yo la se na se ere na kase ba gene pa moya ufachoga ho no su sha nara una na ko agbe shamira meta mara kibisha yochi lu anyare yo ngu pama olu danje lu anyare yo ba odo su sha nara una na anyare kira ye mera kimi ha yochi hapa yo wa tebe kwa mama pona irunga lu anyare yo yu ba la ha ya cho na ko ya ba he bo ye sa ra no nya le he ga ku le kwa la ni ke mo na barrister lo nyange wala mo tindi wanyano no ma bara kanwenje atimene wanyano no mo shunje Esamu. Abasamu so. Barrister. So. Moka barrister ta wo so jene. Yage mdona ba wonba wo yo pu. Shoro mala. My ton was na ko balu yo. Community ya watini tion Canada. Ham yem tion ke. Ha ya wala tion ke la wa ngoma. Ba wo besa yo ku saku. Ma bona lo mu fati vanga. Ham kila zanza. Ma do a humbe. Mba ki yaye. Nyolo ki yaye awa maso ngwa me. Do wan wo yo pu besa yo la ngana yoga. Usha yochi. Aya kam da shamina nengo. Mla ma otue. Ha otue maso ro mwaka ya ngalu yo. Ham du nyale mane kimbi ya ma so hide yin yae mane me yo ma be yo ya nga yo pu wan ti on ake mo me yo ha ise wan pa be me yo wa be bo pe mi de me ye yo o me ti on so mu chi be me ye ka kwa lam ti ne me yo na tumbo chi ba ne e ti me kwa so na lu shi ada na be ne tumbo pa yo pu yang ro ya Shajare yau dido tsambere humbano so tema hene si yo polo moto ba vese sa bondo hwa si heb jiri ya yo polo ntoma company la e yela kuma shona meto yo company ko la kaya ngalwa michi kwa kaya ngba ba kimbo mahama kwa na chi kuma miliona nini na hawo wakala kana hayo puyaka unalo yo malu unkla walu umaga bakane chimo bakende mo na wano bese yano nengela
kana hanwa kana shachu baba na no nange shashi ki tsombo chi mama masahide yeme kana kwala ne ngamu he Su barista. Hegaya. Tsombo ne chi. Kashake ya muluye. Gon yupu akira ru magana. Na ha. Una akane shachu mena tsombo ne. Namse. Ba yanga yupu la moyo. Ya kama mavaya mo na nanga akane jiri. Na mama nanga ruwa wo ya manona kane bakao. Moru. Ongo uyupuye. Usende kwa wagapa kamoru wango uyupuye. Mone ba mamno. Na ya mumu na itu. Oyalo. Chireno yupuye. Wepa ufwe na ha. Ona amana. Ashame. Ayupu ya kai mumu na wa. Akane yuna. Ha mukende ya muno chake. Mafa kwa mtu gachi. Bimma kwa jira mo bai. Chake jira mo bai. Bimma kwa. Jira mo bai. Moru kwaipan wo le popo na kwa mena wana. Ko fando namo. Yema barista goma. Akarachi. Na bimma kwa. Nenge. Aka tiro sonjena. Boss. So barrister. So Bon. Nenga asi. Kai. Nenge kwa. Wase. Mba. Mama. Kako ya mora bene nega. Ya mora bene chemete. Ka bado yonwa. Magaru tia wa pa. Kan yi kwa ya humbase. Mako ajega Mama kuga.